ući u onu zonu tamo rada. Tu ima, tu su stari grobovi i tako. Baš me zanima, hoćemo iznad u ovo, hoće ga otjerati, šta će napraviti? Ovdje slika iz druge strane. Ovo je bilo makni se, ovu budalu s ulaza. Makni se sa mojeg. Makni se s ulaza. Ovo je makni guzicu, ne mogu. Bilo je, hoće ga neko makniti ili da ga ja mičem? Ili da ga jama. Ispod guzice. Andreja, reci kad budem trebali makniti. Da, hoću još da kopa dovoljno blizu njega, kužiš da si riješi taj strah. On ide uskoro unutra ovdje. Ok. Možeš se sad pomaknuti jer kopa hvala. Ispod guzice. A onaj lavež je bio makni se u mojeg. Znači prisam kad vidi teško se htjela glupog makiranja. Igrat? Znaš šta je, ovdje je Deška nije htjela ući u grupu pretraživati tamo gdje ljudi stoje. A u biti je ono poprilično realno. Operativno je radila sve odluke od Ne, ali kada je prešnjopala, onda se napije u materi, jednog nema i... Ovaj kreten sjedi i ne viče, još da s ovom patom viče okolo. Znaš kaj, ali super, i ovdje se ne znam čistilo, pa sve je fenomenalno. Da, to je ono. Ovo je recimo. Ovo je recimo konkurencija. Bravo, cura, idemo van. Kužiš, Ajde, to im ono, ajde. ta mrvica Bravo. pada, to ide border nema, on je zapalni za Baba, druge stvari. zove. Odi! Bravo, lijepo si to napravila. Ma da, hvala.